BPFआ क'क्राझारनि अनगायै चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरियाव जिर' जाबाय। चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि अलरेडि BPF मुक्त হৈ গ'ল BPF 0 হৈ গ'ল। BPFआ क'क्राझारावल' दल हिसाबै थागोन। क'क्राझार BPF तो बासि থাকিব दल हिसाबै। BTC बिसायख'थिया जानो बारा सम गैला। BTC बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो हान्जाया गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जगदान होनाय आरो प्राइमारि मावथिफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि लागासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय सानाव गसाइगावनि हाब्रुबिलाव इउपिपिएल दोला मिशन क'क्राझार 2025 खौ लानानै जिल्ला थाखोनि गासिबो प्राइमारि मावथिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाना मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ BPF दोलोखौ क'क्राझारनि अनगायै गुबुन जिल्लायाव जिर' जाबाय होननानै खौरांनि गेजेरजों बुंदों। चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि अलरेडि BPF मुक्त হৈ গ'ল BPF 0 হৈ গ'ল। क'क्राझार কিয় মানে নহয় এই এংগেলৰ পৰা আমি কৈছোঁ বেলেগ একো নাহে। क'क्राझार BPF তো বাসি থাকিব দল হিচাপে। এই বছৰ বাসি থাকে তেওঁলোকৰ মনোবলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মইতো বিচাৰিম যে তেওঁলোকেও মানে মনোবল লৈ পেলাই কাম কৰে। बेनि अनगायैबो बिथां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ पृथ्वीराज देबनारायणखौ अबे समाव अबे दोलोनि जानानै खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंगोन बेखौ हमनो हाया होननानैबो बुंथिदों। মই এইজন মানুহৰ লগত মানে মোৰ বহুত বছৰ হ'ল লগ নোপোৱা। এটা 2014 কথা আছিল বোধহয় এবাৰ লগ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত মই লগ পোৱাই নাই। আৰু তেখেতে ইলেকশ্যন আহিলে এনেকুৱা কথাবিলাক মানে কৈ দিয়ে প্ৰেছ মিট কৰি পেলাই। তেওঁৰ কথাবিলাক ক'ত ফলিছে হোৱা নাই। 2020 চনতো কৈছিলে 2020 চনতো কৈছিলে কিন্তু নহ'ল। ইউপিপিএলতো চৰকাৰ হৈয়ে গ'ল। পৃথ্বীৰাজ দেৱনাৰায়ণটো কোন সময়ত কাৰ পক্ষ লয় ক'বই নোৱাৰি। তেওঁৰ স্বাধীনতা আৰু ই আৰু বিন্দাছ জীৱন কটাই আছে।